за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радость и скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось, чтоб только о доме в ней пелось. La-la-la-la-la-la-la-la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. La-la-la-la-la-la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. Pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di corno in giro sta. Miglior tu cagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. La 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 la. La donnetta col cavaliere, con la donnetta, la lera, lera, col cavaliere, la la la, la 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. La parrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, resto il biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, ora alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta,
per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono il ventotto della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Sono il fantasma della città, sono il fantasma della città, della città, della città, della città. سعید بد امید تو به هر لحظه شکارم ای تازه نگارم از دوری سیاد دیگر تو نیارم رفته از قرارم چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از آوکی میجگان شد و سطحی پرانی بر دل بنشانی چون پرتبی خورشید اگر رو بکشانی باید شب تارم در بند و گرفتار بران سلسله مویم از دیده رهی کوی تو با عشق بشویم با حال نزارم e dove tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che avevo pianto
così schisse la voce per cambiarci al canto. Laba. Voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie sanno e dite bene sai. Mi deluci mezzo al mare, penso noti là in America, ma era solo lampare e la bianca sci d'America. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piare, poi a improvviso uscì una lacrima e lo credette di fugare. Te voglio bene. اینک در فضای شهر انرژتیکوی تاجیک راغونی ایدانه و پرشکوه آرایافته چرخ پلی پیشوای ملت نمودار می شود. سروری معظم را هزارها ساکنانی پرشرفی شهر اهل ساختمانچیان و مهندسان نیروگاه برق آبی راغون در فضای خیلی صمیمی و سازنده انتظارند. Дорогие телезрители, вы видите на своих экранах, как приземлился вертолет с президентом Республики Таджикистан, как тепло его приветствуют рабочие и все, кто сегодня собрались на Рагунской АКС. Действительно, сегодня праздник, и это особенный день для Таджикистана. Dear viewers, as you see that now the helicopter of the leader of the nation is landing, the people of different professions who gathered in this year with high sense, proud full of patriotism and proud of their constructive leader, will welcome the leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. اینک چرخبال در فرودگاه موقتی فرود می آید و بعد چند لحظه پیشوای معظم ملت با تنتنه‌های انرژتیکوی تاجیک تشریف می آورند طبق نقشه کاری از موضع خط بلند شدت دوشنبه راغون، سپس دستگاه پوشیده تقسیم کننده الگازی و بعدا در تالار ماشین ها با پخش تگمه رمزی اگریگات نخستین نیروگاه برق آبی راغون را مورد استفاده قرار می دهند. واقعا شهر راغون با استقبال پیشوای معظم ملت بنیادگذار نیروگاه برق آبی راغون جناب عالی محترم امامعلی رحمان خیلی زیبا آرای یافته است و در چهره همه روحیه ایدانه و تندرستی احساس می شود. История, начавшаяся 40 лет назад, находит свое воплощение сегодня благодаря политической воле президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Сегодня он сможет, вместе с вами увидим на экранах телевизоров, как устроен машинный зал, увидим первый агрегат Рагунской ГЭС, увидим распределительное устройство с газовой изоляцией. Dear compatriots, the leader of the nation at first visited the place where the HPP Rohun transformers are set, the areas of huge poles and high voltage power line, and transmission gas insulated switchboard installed, from where electric power will be transmitted to the country, unified power system. اینک رسو ساعتی 15:25 دقیقه چرخبال پیشوای معظم ملت و هیئت همراه در فرودگاه موقتی شهر راغون فرود آمد و مورد ذکر است که جهت اشتراک در این تدبیر ایدانه وابسته به آغاز فعالیت اگریگات یکم نیروگاه برق آبی راغون مهمانان عالی قدر از کشورهای دوست و برادر، سازمان و تشکیلات‌های با نفوذ جهانی از جمله هیئت با نفوذ جمهوری اسلامی افغانستان با راهبری معاون اول رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان محمد خان، اینچنین وزیر انرژتیک و آب محمد گل خلمی،
ҳайати бонки ҷаҳонӣ бо роҳбарии ноиби президенти бонки ҷаҳонӣ Сирил Мюллер, ҳайати ҷумҳурии Ӯзбекистон бо сарпарастии вазири хоҷагии об Шавкат Ҳамроев, муовини вазири корҳои хориҷии Италия Манлио де Стефано, ҳайати Федератсияи Россия бо роҳбарии муовини вазири энергетика Андрей Черезов, ҳайати ҷумҳурии Қирғизистон бо роҳбарии раиси кумитаи давлатии оид ба саноат ва энергетика ва дигар меҳмонони расмӣ пешвои муаззами миллатро дар ин сафар ҳамроҳӣ мекунанд ки дар ҷараёни гузориш албатта боз муфассал дар бораи меҳмонон ба шумо иттилоъ хоҳем дод. Почти 9 тысяч человек сегодня собрались на Рагунской ГЭС. Это и строители, и рабочие самой гидроэлектростанции, а также гости, представители отечественных международных организаций. Вы видите, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон спускается с вертолета, его встречают, и через некоторое время он уже будет на этой площадке, но сначала условным движением запустит первый агрегат Рагунской ГЭС в эксплуатацию. Just the helicopter, the leader of the nation landed, and different professions and guests was welcoming the head of the state at the airport, and also the workers of this historical day of Tajikistan, because this is very good step of Tajikistan. инак асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомали Раҳмонро дар фурудгоҳи муваққатии шаҳри Роғун сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Озода Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ, директори ҷамъияти саҳомии пӯшидаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун Хайрулло Сафарзода роҳбарияти шаҳр ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Приветствую также дети Рагуна. Действительно, это те, кто будущее нашей страны, будущее самой станции. Now the young people of Rogun City welcoming the head of the state by singing some verses about this historical date. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. истиқлолӣ тамоми талошҳоро баҳри он ба харҷ доданд ки соҳаи энергетика дар ҷумҳурӣ рушд намояд ва инак пешвои муаззами миллат роҳ ба сӯи нуқтаҳои асосии нерӯгоҳи барқи обии Роғун пеш гирифтанд ва тавре таъкид кардем аз 4 нуқтаи сохтмон дидан мекунанд ва дар фазои тантанавӣ нерӯгоҳи агрегати якум нерӯгоҳи барқи обии Роғунро мавриди фаъолият қарор медиҳанд. Торжественная обстановка и особая атмосфера сегодня стоит в Рагунской, в самом городке Рагун, на Рагунской гидроэлектростанции. Очень сложно передать эмоции, которые действительно переполняют каждого из нас, дорогие друзья, потому что каждый из нас, таджикистанец, внес свой вклад в строительство этой большой и великой станции. Now the leader of the nation, Emomali Rahmon, moved to the main point of this object, and all citizens of beloved Tajikistan had been waiting for this great date since first day of independence of Tajikistan. The devoted and committed sons of the country, professionals and constructors worked day and night hard to construct this important historical and faithful construction to release our nation from the energy and other life shortage forever, with the guidance of the leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. расидан ба ин рӯзи муборакро тамоми сокинони мамлакат тоҷикистони азизу соҳиби истиқлол интизор буданд ва фарзандони бо нангу номуси ватан мутахассисону сохтмончиён бунёдгарони Роғун бо роҳнамоиҳои сарвари давлат бо заҳматҳои шабонарӯзӣ ин иншооти таърихӣ ва сарнависсозро бунёд мекунанд ва миллати моро абадан аз мушкилоти бебарқиву дигар каму кости зиндагӣ раҳоӣ хоҳанд бахшид. тавре пешвои миллат борҳо зимни сафарҳои кориашон ба ин иншооти азим таъкид карданд. роҳи ягонаи рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ин бунёди Роғун ва дастрасӣ ба энергияи арзону аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. инак ҳайати меҳмонон бо пешвои муаззами миллат ба нуқтаи якуми иншоот наздик мешаванд ва дар фазои тантанавӣ хаттои баландшиддати Душанбе Роғун мавриди истифода қарор дода мешавад.
Сейчас на своих экранах вы видите панорамой сам город Рагун, который, к слову скажем, создавался в конце 70-х годов. Город появился тогда же, когда началась строиться Рагунская ГЭС. Вторую свою жизнь он получил уже в 2000-х годах. И если говорить откровенно, то сегодня, конечно, особые праздники для самих рагунцев, которые ждали с нетерпением этот день. Сегодня праздничный день для каждого таджикистанца. Now, as you see this beautiful picture in your screen, that this is so beautiful. It was built before, after the starting of construction of this Rogun HPP. During his working visits to this important site, the leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahman, has been underlined that the only way to develop all sectors is to construct Rogun HPP and access cheap and ecological clean energy. Special inspiration preparation has been done in Rogun city to welcome the head of the state, Emomali Rahman. امروز در سراسر تاجیکستان صاحب استقلال جشن شادی و نشاط و تنتنه است. تنتنه عملی شوی یکی از هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان، یعنی بنیادی اگریگاتی نخستین نیروگاه برق آبی راغون در این روزی با برکت تشبس‌های بزرگ و بنیادکاری پیشوای معظم ملت و عزم و اراده قوی مردم سربلند تاجیک که از سیاست پیشگرفته رهبری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پشتیبانی می‌نمایند و در پرتو این سیاست راه پیشرفت و ترقی را پیش گرفتن، اگریگات نخستین نیروگاه مورد استفاده قرار داده می‌شود. طور در نوار می‌بینید شهر راغون خیلی زیبا است و واقعا یک موضع پر افتخار برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی است، زیرا بعد بنیاد سربند این به یک مرکز زیبای سیاحان برای تماشای مهمانان داخل و خارج آماده می شود که واقعا باعث افتخار برای دولت تازه استقلال تاجیکستان است. Если говорить о населении городка Рагун, это 25 тысяч с небольшим людей проживают здесь. И нужно сказать, что в эти дни мы еще раз убедились в гостеприимстве таджикского народа, потому что на самом деле рагунцы сегодня все волонтеры. Они встречают гостей, которые сюда тоже приезжают большими делегациями. И сегодня каждый из них готов рассказать о своем любимом городе и о своей любимой уже станции, которая обещает быть еще одним местом для посещения туристов. As you see this picture, that the slogans and banners on independence and development, unity and integrity of Tajiks all over the world, high festive of pride, sensual spirit of citizens from children and adults, and more beauty to the celebration of the sphere. And now this is a picture where you see that this is Rogun HPP, where this is very beautiful, and everyone came here to share their contribution in this place and this great step of Tajikistan, which has been continuing since for many years in this place. مورد ذکر است که پیشوای معظم ملت توسط نقب‌ها طوری که در نوار می‌بینید، این نقب‌های نقلیاتی است که درازی آنها بیشتر از 70 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و با کلی نقطه‌های این انشاءات توسط نقب‌ها حرکت ماشین‌ها صورت می‌گیرد و ما بعد چند لحظه شاهدی مورد استفاده قرار گرفتن خطهای بلند شدت دوشنبه راغون خواهیم شد که با اشتراک پیشوای معظم ملت در فضای تنتنوی مورد بهره برداری قرار داده می شود. Действительно, это уникальный строительный объект. Мы с коллегами вели прямую трансляцию со сдачи в эксплуатацию Сан-Тунисской ГЭС-1 и 2. Это, конечно, совершенно разные вещи. Вот удивительный горный рельеф. Действительно сложно работать в таких условиях. Прежде всего, конечно, строителям. Самое главное, сердце станции находится глубоко под землей, в горах. Вы все это увидите. Это потрясающая работа, действительно достойна уважения и восхищения. Just this Rogun HPP is located in the mountains ranges. It is located in a so deep, where it's so beautiful and very attractive. And it should be noted that just with the continuous efforts of the leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahman, reconstruction works of Rogun HPP was started on September 26 of 2018. It should be noted that the head of the state repeatedly had been emphasizing that we're solving serious energy difficulties of the country. We have to restore. We have construction of Rogun hydropower plant with اینک
баъди чанд лаҳза маҳз дар ҳамин ҷо тавре ки дар навор мебинед дар вазъияти тантанавӣ хати интиқоли барқи баландшиддати душанбе роғун мавриди баррасӣ қарор мегирад. Ин хати баландшиддати интиқоли барқ ба хотири пайванди доимии нерӯгоҳи барқи обии роғун ба системаи ягонаи энергетикии Тоҷикистон мебошад ва бо дастгирию ташаббусҳои пешвои муаззами миллат бунёд гардааст ва аввалин киловаттҳои агрегати нахустини нерӯгоҳи роғун истеҳсолшударо ба зеристгоҳи душанбе 500 интиқол медиҳаду дар ҳалқаи ягонаи энергетикии мамлакат нерӯгоҳи роғунро пайванд менамояд. тавре таъкид кардем мақсад аз татбиқи лоиҳаи мазкур ба системаи ягонаи энергетикии ҷумҳурӣ пайваст намудани нерӯгоҳ ва дар доираи лоиҳаи барқарорсозӣ ва сохтмони хати баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловатт дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ амалӣ гардидааст. Вы видите на своих экранах составляющие Рогунской гидроэлектростанции, которые буквально раскиданы на огромной территории. Это вот эти опоры, стальные гиганты, через которые протянуты провода. И сегодня по ним же уже пойдет первый ток, вырабатываемый Рогунской гидроэлектростанцией по районам республиканского подчинения. Мы видим сейчас зал, который состоит из 5 этажей. Это тоже здание ГЭС. Здесь же находится комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией. Через них также ток идет по проводам, вот по этим вот опорам. Таких опор 402 единицы. As you see, this high transmission line of this is a voltage line has been constructed for the sake of permanent construction of Rogun HPP to the unified energy system of Tajikistan, with the direct support of the leader of the nation, His Excellency Moulay Rahman, and first kilowatts of the first power transmission lines. Rogun HPP is transmitted to Dushanbe 500 substation and connects Rogun HPP to the unified energy system of Tajikistan. алҳол дар навор дастгоҳҳои пӯшидаи тақсимкунандаи элегазиро мебинед ки дар ҳамкорӣ бо ширкати овозадори Сименси Олмон инҷо насб шудааст. воқеан ин хатҳои интиқоли барқи пуршиддати Душанбе роғун аз дастгоҳи пӯшидаи элегазӣ ба системаи ягонаи энергетикӣ интиқол дода мешавад ва баъди ба фаъолият шурӯъ кардани хати баландшиддат пешвои муаззами миллат маҳз ба ин толор ворид мешаванд ва дастгоҳҳои пӯшидаи элегазиро мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд ва бо пахши тугмаи рамзӣ ин тантана амалӣ карда мешавад. мувофиқи лоиҳа дар ду хати интиқоли барқи алоҳидаи 500 киловатт 402 поя насб карда шудааст ва дарозии ҳар як хати интиқоли барқи 100 километрро ташкил медиҳад. Это инновационные технологии распределительные устройства с газовой изоляцией, которые сегодня уже используются на Рогунской ГЭС. Эти распределительные устройства изготовлены немецким концерном Siemens специально для этой крупнейшей ГЭС республики. Чтобы было понятно зрителям, эти устройства служат для приема высокого напряжения и распределяют его дальше потребителям через провода вот по этим вот металлическим опорам, которые стоят на всем протяжении пути, когда едешь к Рогунской ГЭС. По данным таджикских энергетиков, такое распределительное устройство с использованием передовых газоизоляционных технологий исключают потери электроэнергии на объекте. И, кстати, такие устройства успешно используют на крупнейших ГЭС мира, в том числе и на нашей Нурекской ГЭС. Dear viewers, as you saw that picture, there was a gas insulated switchboard just from here, this hall. The produced energy of Rogun HPP will be transmitted through equipment which produced by the world famous companies, especially by Siemens, a company which the German company. Installation of gas insulated switchgear equipment just was completed in February 2018 with participation of the local specialists and with high quality. хатҳои
интиқоли барқи баландшиддати душанбе роғун аст ва хати интиқоли барқи мазкур ҳудуди шаҳру ноҳияҳои варзоб, рудакӣ, ваҳдат, файзобод ва роғунро убур менамояд ва тавре гуфтем он зеристгоҳи душанбе 500-ро бо нерӯгоҳи барқи обии роғун мепайвандад. Бо ин мақсад ҳамчунин дар зеристгоҳи душанбе 500 мувофиқи лоиҳа таҷҳизоти иловагии барқӣ аллакай васлу насб гардидааст. инак пешвои муаззами миллат ба мавзеи хатои баландшиддати барқи душанбе роғун наздик омадан. маҳз дар ҳамин ҷо дар вазъияти тантанавӣ бо пайваст намудани васлак нерӯи барқ омодаи интиқол ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат мешавад. бинед дар вазъияти тантанавӣ сохтмончиёну муҳандисон хеле пуршукӯҳ пешвои муаззами миллат бунёдгузори сохтмони нерӯгоҳи барқи обии роғунро истиқбол гирифта истодаанд. Сейчас вы видите только наземную часть гидроэлектростанции. Вы видите, какие дороги, они еще проходят сквозь горы. Это как туннели, и протяженность этих наземных и таких внутри гор туннелей составляет почти 70 километров. Это действительно огромная территория. Just to see that the head of the state, Waliur Rahman, is approaching to the first object, this transmission line 500. 402 passes are installed. Length of each transmission line is 100 kilometers. This connects through Varzov, Rudaki, Vahdat, Faizabad, and Rogun districts. As we mentioned, that it connects to Shambi 500 substation to Rogun HPP. инҷо мавзеи хатҳои баландшиддати интиқоли барқи душанбе роғун аст. пешвои муаззами миллат ба макони ин нуқтаи сохтмон наздик мешаванд. дар ҳама нуқтаҳои иншоот мардуми зиёде ҷамъ омаданд ва бо ифтихори баланд аз пешвои муаззами миллат истиқбол мекунанд, зеро маҳз талошҳои пайвастаи пешвои миллат буд ки ба ин рӯзи таърихӣ расидем. Очень скоро, действительно, с участием президента Республики Таджикистан, Рагунская ГЭС будет подключена к единой энергосистеме Таджикистана. Эти минуты каждый из нас ждет с нетерпением. И сегодня на этой площадке также собрались люди, чтобы услышать те самые слова, которые пойдут от сердца лидера нации. After a moment, the leader of the nation, Waliur Rahman, will launch the transmission line of high voltage transmission line Rogun Dushanbe installed atmosphere. And this GIS is for all the stations. инак бо пайваст намудани васлак хати интиқоли барқи баландшиддати душанбе роғун мавриди истифода қарор гирифт ва корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот 14 сентябри соли 2017 оғоз гардида пеш аз муҳлат ба анҷом расонида шуд, ки аз ду қисмат иборат аст ва дар 402 пояи он барои интиқоли нерӯи барқ 196 километр ноқили нурӣ кашида шуданд. инак пешвои муаззами миллат ба бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элегазӣ наздик мешаванд ва ин ҷо низ ин марказ бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолият шурӯъ хоҳад кард. Мы только что увидели, как президент Таджикистана подключил Рагунскую гидроэлектростанцию к единой энергосистеме Таджикистана. Он направляется к распределительным устройствам с газовой изоляцией.
Now the leader of the nation, Emomali Rahmon, is going to the gas insulated switchyard where is threaded, which connect the Tajikistan with the unified system of Tajikistan energy. Stansiyator, Kubriyetor, Santois, Zerkanada. Все? Монтажник Сибис. Вот. Сибисвики. Метрокон, Пакистан. Метрокон. Олмон. Пакистан, Олмон. Особо таджиснотой дараҷаи олӣ замонавӣ. Беҳтарин. Барои тамоми станция. Тамоми нерӯҳо. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Тоҷикиро ёд гирифтем. инак боз як лаҳзаи таърихӣ пешвои муаззами миллат бо пахши тугма иншооти дуюм дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элегазиро низ ба фаъолият оғоз бахшиданд ва инак омодагии ду иншоот барои интиқоли нерӯи барқ тавассути хатҳои баландшиддат ба системаи ягонаи энергетикӣ фароҳам омад. В торжественной остановке президент сдал в эксплуатацию распределительное устройство цели газовой изоляции. Знакомство со станцией продолжается. After by pressing the button of start, the leader of the nation, Emomali Rahmon, connected the Rogun transmission line to the unified system energy of Tajikistan. мутахассисон ба роҳбари давлат оиди омодагии комили дастгоҳҳо иттилоъ доданд ва тавре таъкид кардем бо таҷҳизоти элегазии тақсимкунандаи барқи дар масоҳати 1850 метри мураббаъ васлу насб гардидааст. мо дар навор мебинем ки дар инҷо дар иншооти болопӯшида 19 адад дастгоҳи элегазӣ ва 4 адад васлакҳои элегазии 220 киловатт насб гардидааст. интиқоли нерӯи аз ин иншоот ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат тавассути 6 хати барқи ҳавоӣ 500 киловатт сурат мегирад. ҳамчунин аз таҷҳизоти мазкур тавассути як хати дузанҷираи 220 киловатт то зеристгоҳи барқии шаҳри Рогун нерӯи барқ интиқол дода хоҳад шуд. Конечно, герои сегодняшнего праздника – это таджикские энергетики. Все те строители, которые в буквальном смысле горы переворачивали, чтобы построить Рагунскую ГЭС. 14 ноября во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в честь запуска первого агрегата Рагунской гидроэлектростанции вручил государственные награды более 100 специалистам ГЭС. Now the leader of the nation, Emomali Rahmon, also got acquainted with the gas insulated switchgear cover range, which is installed in the area of 1,850 kilometers. And what is the construction process in this area? алон пешвои муаззами миллат дар шафати бино дар майдончаи таҷҳизоти беруна қарор доранд ки дар қисмати чапи ин иншоот 6 адад автотрансформатори 500-220 ва 3 адад реактори заминпайванди 500 киловатт ва 2 адад трансформатори эҳтиёҷоти дохилии нерӯгоҳ васлу насб гардидааст.
дар шафати иншооти таҷҳизоти тақсимкунандаи барқ бинои технологии иборат аз 5 ошёна ва таххона бунёд гардидааст, ки дар ошёнаи якуми бино таҷҳизоти эҳтиёҷоти дохилӣ ва шкафҳои низоми ҷараёни барқи доимӣ васлу насб карда шудаанд. дар ин ҷо дар вазъияти хеле тантанавӣ кабутарҳои сафед ба осмон парвоз мекунанд ва ин ифодаи тантанаи боз як ҷашни воқеан азим барои мардуми тоҷикистон аст. дар ҳаво мебинем чӣ қадар кабутарҳои сафед ҳамчун рамзи сулҳу дӯстӣ ва бунёдкориву созандагии тоҷикистони озод парвоз доранд. Шары цвета флага, национальной символики и белые голуби взлетают в небо как символ надежды и воплощения всех той мечты, которую жила таджикская нация последние 40 лет. Flying birds and balloons is a means that the unity and solidarity of Tajik people and state independence of Tajikistan and coming out from a limitation of energy and getting the receiving the energy independence of Tajikistan. واقعاً با شرافت استقلالیت دولتی و تلاش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در چند سال اخیر تدبیرهای خیلی زیاد اندیشیده شدند بخصوص بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ در شهر و ناحیه‌های گوناگون جمهوری از جمله سنگتوده 1 سنگتوده 2 تجدید نیروگاه برق آبی روغن. اینک می‌بینید پیشروی معظم ملت بعد افتتاح 2 نقطه انشاءات جانب تالاری ماشین ها راه پیش میگیرند و محض توسط نقب ها پیشروی معظم ملت به تالاری ماشین ها خواهند رسید که در قلب کوهستان جایگیر است و از این جهت یکی از نیروگاه های به مثل در جهان شناخته می شود. نیروگاه روغن زیر در قلب کوهسار جایگیرش و بعد چند لحظه پیشروی معظم ملت به تالاری اگریگات ها وارد می شوند که ما در نوار خواهیم دید چگونه در قلب کوه در چقوری بیش از 400 متر این تالار بنیاد شده است و بعد چند لحظه البته ما توسط پخش مستقیم این لحظه ها را مشاهده خواهیم کرد. Президентский кортеж отправляется дальше, уже по направлению к машинному залу. Мы напомним, что вы на экранах видите здание ГЭС, которое состоит из зала или газового оборудования, коридоров электропередачи, автоматической системы огнетушения и воздухоочистительной системы. Ну а рядом с объектом распределительного оборудования построено технологическое здание из 5 этажей и подвала. Все это сейчас на ваших экранах. Now the leader of the nation, Emomali Rahman, moving to the next object where is located the mission hall. As we previously noted that this mission hall has 6 power generating units, and each unit has the capacity to produce 600 kilowatts of electricity. مورد ذکر است که خط انتقال بلندشدت دوشنبه روغن با خرج 745 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. طوری که شما در نوار میبینید این خطای بلندشدت و دستگاه پوشیده تقسیم کننده الگازی باشد با خرج 555 میلیون سومانی. انشاءات کورپوس تکنولوژی آن با صرف 224 میلیون سومانی و برای کارهای تورول ترانسفورماتورها 409 میلیون سومانی خرج گردیده است. برای انتقال نیروی برق توسط دالان کابل ها 74 میلیون سومانی مصرف شده است. برای نقب کابل رقم 1 75 میلیون و برای نقب دومی برای کابل ها جدا شده 71 میلیون سومانی مصرف شده است. اینک پیشوای معظم ملت بعد افتتاح 2 نقطه انشاءات توسط نقب автомобилгард ба бинои асосӣ ба толори мошинҳо роҳ пеш гирифтанд. После того, как Рагунская ГЭС будет полностью построена, ее проектная мощность составит 3600 мегаватт, среднегодовая выработка 13 миллиардов киловатт-часов. В здании ГЭС должны быть установлены 6 радиально-силовых гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт. Ну а плотина ГЭС уже образовала Рагунское водохранилище, имеется в виду вот эта перемычка, на которую мы сегодня и ждем президента. И это водохранилище планируется использовать как в энергетических, так и ирригационных целях. Рагунская ГЭС позволит не только увеличить общую выработку электроэнергии каскадов ГЭС на реке Ваш, но и самое главное, его работу в любом необходимом режиме.
high voltage transmission line of 500 kilowatt Dushanbe-Rogun. Gas insulated switchgear yard is 555 million samani, which close to $17 million. با تالاری ماشین ها نزدیک می شوند پیشوای معظم ملت و بعد چند لحظه ما در همین جا در همین تالاری زیبا که طور تاکید کردیم در چقوری بیش از 400 متر در زیر کوهسار جایگیر شده است و این بسیار مکانی زیبا، یعنی قلب نیروگاه برق آبی راغون است. ما در همین جا اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت اگریگات نخستین نیروگاه برق آبی راغون را مورد بهره برداری قرار میدهند. طور شما میبینید در نوار این اگریگاتی آماده شده، یعنی اگریگات ششم، اگریگات نخستین نیروگاه برق آبی راغون است و پای هم در همین تالار 5 اگریگات دیگر بنیاد می شود و اینجا اگریگات پنجم، یعنی اگریگات آینده نیروگاه برق آبی راغون را میبینید که در اینجا ساختمان با صفتی بلند ادامه دارد. На своих экранах, дорогие телезрители, вы видите сердце Рагунской гидроэлектростанции. Это машинный зал, в котором располагается первый агрегат Рагунской ГЭС, ну а далее установлены места для размещения остальных 5 агрегатов. Сам машинный зал находится глубоко под землей. Для сравнения скажу, от поверхности земли это 400 метров. Попасть в него можно через транспортный туннель. Вы видите на экранах, так же как президента ждут большая делегация. Длина самого машинного зала 221 метр, ширина 20 метров, ну а высота 27 метров. As you see that this is a mission hall and there's a lot of people gathering here, and specialists and other foreign delegations. As you see, the first aggregate of the Rogun HPP will be activated by the head of the state, Moulay Rahman, right here, and with a great festive atmosphere by pressing the symbolic point of first time. الحال پیشوای معظم ملت در تالاری اگریگات ها قرار دارند. اینجا عکسی خاطروی با متخصصان، ساختمانچیان، مهندسان، اونهایی که بنیاد این تالار نقشی بزرگ دارند گرفته شد و باعث افتخاری هر یک ساختمانچی است که با پیشوای معظم ملت در این روزی تنتنوی عکسی خاطروی گرفتن و این روزی فراموش ناپذیر برای ساختمانچیان نیروگاه است. تالاری ماشین ها طبق لایحه 221 از 5 متر درازی و 20 متر پهنایی و 27 متر بلندی دارد. در آغاز ساختمان باشد این تالار 67 متر بلندی داشت، یعنی در 40 متری این تالار اگریگات ها جایگیر می شود و تالاری باقی مانده 27 متر این تالاری کران های مقتدر است که اینجا برای وصل و نصب اگریگات ها خدمت خواهد کرد. در همین تالار 6 عدد گیدراگریگات در مسافه 24 متر از دورتر از تیرهای یکدیگر نصب کرده می شود و اقتداری هر یکی آن به 600 مگاوات می رسد. Ну а чтобы было понятно весь масштаб работы, который проводится и проводится в машинном зале, глубина кратеров, в которой установлен статор турбины агрегата, составляет порядка 1000 метров, а именно 956 метров. На этом уровне также установлены 2 нить железных опор, на которых монтирован статор турбины. Общий объем заложенного бетона на участке гидрогенератора более 16 тысяч кубометров, ну а вес ротора составляет 850 тонн. Он собирался в тяжелых условиях совмещения монтажных и строительных буровзрывных работ подземного машинного зала. Это действительно титанический труд таджикских и не только специалистов. Should be emphasized that the construction and installation activities, drilling of peaks for laying anchors,
some works according to the contract and the general construction schedule. Installation of hydro turbine were installed by a foreign and local special. В таджикской столице прошла международная конференция по проблемам питьевой воды. Мировое сообщество признало основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, основоположником всех международных инициатив в сфере воды и под достоинство оценило его вклад в данном направлении. Tajikistan is a land of fertilizing and shining. Its clean and healing waters are very known all over the world. Its mountains are raised sky high, and heavily natural gains naturally strengthen and lights. آمدن از داخل و خارج کشور باز با تالاری اگریگات ها وارد میشویم. اینجا طور تاکید کردم مهمانان خارجی به استقبال پیشروی معظم ملت و ساختمانچیان و مهندسان برآمدند. این لحظه تاریخی فرا میرسد و در وضعیتی تنتنوی با پخش تگمه رمزی اگریگات اولی نیروی برقی آبی روغون به فعالیت شروع خواهد کرد.
قسم به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم سرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیا به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بینایش تو شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد به گنجی گوهر باری پاکیزت به جانت به جانت به جانت قسم به هر برگی سرخی گلی لالت به آرمانی خوش خفتگانت قسم ای جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن قسم قسم به نامت ای وطن قسم قسم نامت ای وطن قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن инак нури агрегати аввал ба кулли системаи ягонаи энергетикӣ ворид мешавад ва ин лаҳзаҳоро шумо дар навор эҳсос мекунед. Воқеан он лаҳзаҳои подошо, он лаҳзаи муқаддас фаро расид. Подоши заҳматҳои ҷонисорона, ҷавонмардиҳо, подоши садоқат ва муҳаббат. Инак нахустин агрегати барқии роғун ба кор андохта шуд.
бале афсона ҳақиқат мешавад, торикӣ мунаввар мегардад, равшанӣ ва гармии ин муҳаббат ки ҷуз муҳаббати ватан нест, бо суръати нур ҷаҳонро фаро мегирад, мерасад ба ҳар дил, ба ҳар хона. муждаи ба кор оғоз кардани Роғун муборак бод, эй халқи хайрхоҳ, эй барандаи нури фарҳангу маърифат, нури хират. имрӯз ту барандаи нури оламгири муҳаббату дӯстиву ваҳдатӣ. бо суханони мавлонои бузург то ба ҳафт осмон муборакат бод. Дорогие друзья, только что мы стали свидетелями того, что президент Таджикистана нажал символическую кнопку запуска первого агрегата Рагунской ГЭС. Ну а вот эта монетка, она символизирует бесшумную работу агрегата. Под громкие аплодисменты всех тех, кто сегодня на этой площадке. Вы видите тысячи строителей. And this moment achieving the cherished dream of citizens of Tajikistan was one of the great efforts of Tajikistan right now, and everyone is very happy and clapping in the store and waiting, singing some of the songs and пешвои маъзами миллат бо аъзои ҳукумат ва меҳмонони хориҷӣ ки аз кишварҳои дуру наздик ба ин чорабинӣ ҳозир шуданд, акси хотиравӣ гирифтанд. тавре таъкид кардем ҳайъатҳои бонуфуз аз ҷумҳурии исломии афғонистон бо роҳбарии муҳаммадхон, муовини аввали раиси иҷроияи ҷумҳурии исломии Эрон, вазири энержӣ ва оби ин кишвар Муҳаммадгул Хулмӣ, аз бонки ҷаҳонӣ бо роҳбарии ноиби президент Сирил Мюллер, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон вазири хоҷагии об Шавкат Ҳамроев, раиси ҷамъияти саҳомии Узбек Энерго Улуғбек Мустафоев, аз ҷамъияти саҳомии Узбек Гидро Энерго роҳбари он Абдулғанӣ Сангинов ва директори ҷамъияти саҳомии Гидро Энерго Алибек Аҳмадов ва сардори раёсати ҷамъияти саҳомии Узбек Энерго Аскаров Асрор ҳузур доранд ва ҳайъати меҳмонон дар ин лаҳзаи таърихӣ дар толори агрегатҳо буданд ва шоҳиди ба фаъолият шурӯъ кардани агрегати якумин нерӯгоҳи барқи обии Роғун гардиданд. Президент сделал фото на память с представителями международных организаций и дипломатических корпусов, аккредитованных в Таджикистане. И сейчас они будут направляться к вот этой вот прекрасно украшенной площадке, где президента ждут тысячи гостей. Это и рабочие Рагунской ГЭС, и все представители отечественных и международных организаций, которые собрались сегодня здесь для торжественного вечера. After launching the first aggregate of Rogun HPP, the leader of the nation, Emomali Rahmon, will come to this place where a large number of people waiting for him in this place. And the President of Tajikistan will give a speech about activation, about the hard working of these people who work in this object with great efforts and hard work. ҳамин тариқ тавре шоҳид шудем агрегати аввали нерӯгоҳ ба кор андохта шуд ва баъди чанд лаҳза пешвои муаззами миллат ба макони дигари чорабинӣ майдони пешдарғоти сарбанди нерӯгоҳ меоянд ва инҷо 9000 меҳмонон ва сохтмончиён интизори пешвои муаззами миллат ҳастанд. инҷо пешвои муаззами миллат бо суханронии хеш ҳамагонро бо ин рӯзи саиду таърихӣ шодбош мегӯянд. воқеан ин пешдарғот ва ояндаи хеле наздик бо бунёди сарбанд мавзеъ агар имкони парвоз аз чархбол пайдо шавад, аз боло фақат обанбори бузург, сарбанд ва бинои дастгоҳи пӯшидаи элегазиву хатои баландшиддатро мебинему халос. тамоми иншоот зери замин фаъолият хоҳад кард ва роҳ ба ин иншоот тавассути нақбҳои махсус ҷараён мегирад ки ин яке аз хусусиятҳои фарқкунанда бемисл ва беназири нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст. Таджикистан по гидроэнергетическим потенциалам занимает одно из ведущих мест в мире, однако они освоены менее чем на 5%. Среди преимуществ гидроэнергетики отметим, что вода, используемая в производстве гидроэлектроэнергии, не теряет своего количества и качества. Rogun HPP is constructed on about 965 and 1,300 meters above sea level, including 3 mountain ranges. On the southeast was Karaterin Mountains, from east and west with the Rohan Mountains, and on the west and east with the Baksh Mountains. Just with the initiatives of the leader of the nation, His Excellency Emomali Rahmon,
Reconstruction works in Rogon HPP was started on September 2005 and construction works in this place. шумораи зиёди намояндагони воситаҳои ахбори омма дар ин ҷо ҳамчунин навакак иттилоъ расид ки вазири энергетикаи ҷумҳурии исломии покистон Умар Аюбхон низ ба ин чорабинӣ ташриф оварданд ва ҳайати бонуфузи ҷумҳурии исломии покистонро роҳбарӣ мекунанд. оё метавон бунёди Роғунро бе муҳаббати баланди ватандӯстӣ, бе истодагарӣ, бе сабру таҳаммул, бе ҷонисориҳои ҷавонмардона, бе хирад ва зиракӣ, бе саҳми бузурги маънавию ҷисмонии шахси пешвои миллат тасаввур кунем. пешвои миллати мо ҳатто худ дар сари фармони булдозер нишаста пеши роҳи дарёи нотасхирро бубастанд. оё ин ҳақиқате нест ки мо бо чашми худ дидему шоҳиди он будаем? бале, номи дигар ва намои дигари Роғун Эмомалӣ Раҳмон аст. мо гаштан аз ноободӣ ба ободӣ, аз торикӣ ба рӯшноӣ, аз вартаҳои ҳалокат ба зиндагии созанда барои миллати бузурги тоҷик. Тысячи фонариков, которые сегодня зажгутся в руках таджикских строителей Рагунской гидроэлектростанции, это в честь рождения новой станции. Сегодня запуск первого агрегата. Напомним, 16 ноября 2018 года. Сегодня страна отмечает двойной праздник. Это и День президента Таджикистана, и запуск первого агрегата Рагунской ГЭС. Напомним, День президента отмечается в стране уже второй год, и учрежден он в честь того, чтобы подчеркнуть важную роль, которую выполняет глава государства. Ну а почему 16 ноября? Потому что именно в этот день президент Таджикистана Эмомалӣ Раҳмон принес присягу верности своему народу. As the leader of the nation, Emomali Rahmon said, Rogun is a flourishing greatness of today and future of Tajikistan. Industrial development, and most important is pride and warmth of every house of our people. Rogun HPP, which is built by 335-meter height at present time and has a large dam in the world. After fully замин нигоштааст ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун сохтмони президентӣ буда дастранҷи беназиру олитарини президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. онро ҳамчун ёдгоре аз бунёдкориҳои асили хеш ҳазорсолаҳо ёд хоҳанд кард. Мне хочется еще раз отметить высокий уровень подготовки к этому мероприятию. Мы здесь с коллегами ровно неделю. Мы хотим сказать, что действительно рагунцы справились. Не только рагунцы, а все те ответственные ведомства, которые отвечают за это мероприятие. Действительно, сегодня везде слышны с праздником Рагун, с праздником страна. Это наш общий праздник таджикистанцы, это наша общая победа. Dear to audiences, now the live broadcast is continuing. Now the leader of the nation, Emomali Raḥmon, launched the first aggregate of Rogun, and after first launching the first aggregate, the leader of the nation, Emomali Raḥmon, moved to the dam where a lot of people gathered there and waiting for the president of Tajikistan, Emomali Raḥmon, at that place. واقعا تلاش‌های پیشوای معظم ملت نه تنها در دایره همکاری‌های منطقوی بلکه بین‌المللی خیلی وسعت می‌یابد و محض تشبس‌های جمهوری تاجیکستان عاید به سال بین‌المللی آب تازه اعلان نمودن سال 2003 10 ساله بین‌المللی عملیات آب برای حیات اعلان شدن سال‌های 2005 2015 سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب اعلان شدن سال 2013 این افاده آن است که пешвои муаззами миллат дар ҳалли мушкилоти умуми инсонӣ саҳми худро гузошта бетараф намебошанд ва ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон характери умумибашарӣ доранд, чунки на танҳо барои худ, балки барои тамоми аҳолии кураи замин муҳим ва саривақтӣ мебошанд. Для достижения полной энергетической независимости за эти годы проведено многое. Это начало работ на Рагунской ГЭС, строительство Сантудинской ГЭС-1 и ГЭС-2, модернизация Нурекской ГЭС, сдача в эксплуатацию закрытых или газовых распределительных устройств в городе Нуреке, строительство подстанции Лолазор, высоковольтной линии электропередачи Лолазор-Хатлон, электроподстанции Хатлон, высоковольтной линии электропередачи Юг-Север, запуск первой очереди теплоэлектроцентрали Душанбе-2 мощностью 100 мегаватт, а также строительство второй очереди теплоэлектроцентрали Душанбе-2. В целом за 20 лет государственной независимости в нашей стране запущено свыше 1300 мегаватт новых энергетических мощностей.
The main thing which activated the Rohun HPP and is so neat for Rohun, and this is a water. And then the declaration of water for life of 2015 that was proposed by the initiative of Tajikistan, provided potential solving water issues to be under the attention of world community. 10 investment projects in the fields of water resource are carried out across Tajikistan now. In total, within these mentioned programs, $238.2 million have been allocated. It is known that International Decade Action Water for Life 2015, Fresh Water for 2003, Year of International Cooperation, and other programs are one of the main global steps of Tajikistan. тавре мушоҳида кардем инҷо бо сохтмончиён ва муҳандисон роҳбарияти нерӯгоҳи барқи оби Роғун пешвои миллат акси хотиравӣ гирифтанд. Воқеан ҳама ташаббусҳои пешвои муаззами миллат аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтанд ва пангимон собиқ дабири кулли созмони милали муттаҳид таъкид карданд ки мо аҳамияти бунёди нерӯгоҳи Роғунро барои Тоҷикистон хуб мефаҳмем ва омода ҳастем ки онро ба таври амиқ баррасӣ намоем. Мардум бояд ба нерӯи барқ дастрасии кофӣ дошта бошанд ва пешниҳодҳои сарвари давлати Тоҷикистон безамина нестанд. Тоҷикистон таи 15 соли охир барои ҳалли масъалаҳои дастрасӣ ба обу беҳдошт қариб $1 миллиард амрикоӣ сарф кардааст. Дар 5 соли охир тақрибан 1.2 миллион нафар бо оби босифат ва 600,000 нафар бо оби ошомидании бехатар таъмин гардиданд. Рагузская ГЭС считается 9-й гидроэлектростанцией каскада реки Вахши. Она расположена в 110 километрах от города Душанбе. Гидроэлектростанция по проекту состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мегаватт. И сегодня мы в торжественной остановке с участием президента Таджикистана запустили первый агрегат в действие. Экологически чистая электроэнергия гидроэлектростанции позволит полностью удовлетворить потребности Таджикистана в электричестве и придать импульс экономическому развитию страны. If you will talk about the cost of the first aggregate is 160 million somoni. It is equal to $16 million. And aggregate of 5 is 121 million somoni. And the capacity of Rohun HPP is 3,600,000 kilowatt hours energy, and that it is more in compared with Norak HPP, which capacity is 2,700,000 kilowatt hours. инак пешвои муаззами миллат баъди ба фаъолият оғоз намудани агрегати аввали нерӯгоҳи барқи обии Роғун роҳ ҷониби майдони Сарбанд, майдони пешдарвоти Сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун роҳ пеш гирифтанд. Дар ин ҷо беш аз 9,000 меҳмонон ва сохтмончиён пешвои муаззами миллатро интизор ҳастанд. Воқеан Роғун ба майдони шуҷоату ҷоннисориҳо, ба мактаби худшиносиву камолот, ба минбари баланди ифтихору пирӯзиҳои миллати кӯҳанбунёду хайрхоҳи мо табдил ёфт. Роғун он армони бузург ва наҷиби миллист ки халқҳои кишвари моро ба ҳам овард ва барои расидан ба қуллаи мурод раҳнамо шуд. ҳар нафаре ки боре аз Роғун дидан мекунад, ин ҳама вусъати бузург, ин ҳама заҳматҳои ватандӯстонаро бо чашми худ мебинад ва дар меёбад ки дар ин сохтмони азими аср як рӯҳияи бузурги милливу ватандорӣ, фатҳи қуллаи мурод ба орзуҳои ҳазорсола ва тавре дар гузориши мустақими мо шоҳида кардед. баъди ба фаъолият оғоз кардани агрегати аввал, он тариқи дастгоҳҳои элегазӣ ва хати пӯшида ба системаи ягонаи энергетикӣ ворид гардид ва пешвои муаззами миллат баъди ба истифода додани 3 нуқтаи иншоот роҳ ҷониби майдони пешдарвоти Сарбанд гирифтанд ва баъди чанд лаҳза дар ин ҷо истиқболи пешвои муаззами миллат ҷараён мегирад. Ну а мы напомним, дорогие друзья, крупнейшие гидроэлектростанции Республики Таджикистан. На сегодня одна из них Нурекская ГЭС, которая расположена на реке Вахш с установленной мощностью 3000 мегаватт и средней годовой выработкой электроэнергии в 11 миллиардов киловатт-часов в год. Ниже створа Нурекская ГЭС расположена Байпазинская ГЭС. На реке Вахш также построен и успешно работает каскад Вахшских ГЭС, на реке Варзоб каскад Варзобских ГЭС, на реке Сырдарья Кайракумская ГЭС, на Памире Хару
Таганрогская и Памирская ГЭС с целью электроснабжения горных труднодоступных населенных пунктов введены в эксплуатацию более 265 малых ГЭС. It should be noted that this great object will strengthen constructive and flourishing mood in every family in the way to protect national values, solidarity and unity. It can be said that with the start of fish power generating unit of the Rogun HPP, the activity of the industrial and manufacturing enterprises in the cities and districts of the Republic will strengthen more. Also will increase the production capacity of independence of Tajikistan in the direction to produce competitive products that directed to export to the broad country. идомаи гузориши моро аз майдони пешдарвоти нерӯгоҳ тамошо карда истодаед. ман дар ҳамин ҷо барои бунёди пешдарвод сохтмончиён муваффақ шуданд ки 65 метр яъне ба нуқтаи 1065 расида бошанд ва албатта ин ҷо дарозии сарбанд 1.15 километр тӯл хоҳад кашид ва баландии он бошад 335 метр хоҳад шуд. барои бунёди сарбанд ин ҷо дар атрофи обанбор аллакай миллионҳо тонна сангу шағал захира шудааст ва дастгоҳу таҷҳизоти хати канберӣ ки истеҳсоли ширкатҳои бо нуфузи италия фаронса ва олмон мебошанд дар як соат имконияти интиқол додани 3000 тонна сангу шағалро дорад ки тавассути он аз конҳои алоҳида бехарҷи зиёдатӣ ва сарфаи вақт сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ ба мавзеи бунёди сарбанд интиқол дода мешаванд ва дар саргаҳи хати канберӣ ҳамзамон ду коргоҳи коркарди маводи шағалзамин сохта шуданд ки вобаста ба зарурат тариқи автоматӣ ҳама гуна ҷинсҳои кӯҳиро барои истифода дар сарбанд мутобиқ месозанд. С минуты на минуту мы ожидаем президента Республики Таджикистан и его торжественную речь, обращенную ко всем строителям, ко всем таджикистанцам, посвященным запуску первого агрегата. И вы знаете, есть какая-то грусть, Рогун, ты навсегда останешься в нашем сердце, и у нас как минимум будет 5 причин вернуться сюда обратно. инак баъди чанд лаҳза дар ин ҷо суханронии пешвои муаззами миллат шурӯъ мешавад. маз дар ҳамин ҷо зиёда аз 9000 меҳмонон ва сохтмончиён муҳандисон ҷамъ омаданд. воқеан лаҳзаи хеле таърихӣ аст ва тавре шумо мушоҳида мекунед сохтмончиён мутахассисони ин нерӯгоҳ шодию нушод доранд ва дар ин рӯзи саид онҳоро пешвои муаззами миллат зимни суханронӣ шодбош хоҳанд гуфт. Минута ожидания перед приездом президента Республики Таджикистан. Сейчас его кортеж направляется к нам, к этой площадке, где собрались тысячи и тысячи представителей отечественных и международных организаций. Мы все ждем торжественную речь по поводу запуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции сегодня, 16 ноября 2018 года. After a few moments, the leader of the nation, His Excellency Emomali Rahman, will arrive in this place to meet with give speech with the delegations of these and specialists and workers who are waiting for him in this place on the dam. воқеан сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Рогун ки бо баландии 335 метр бунёд хоҳад шуд, дар айни замон дар ҷаҳон аз ҳама баландтарин садди маснуӣ маҳсуб меёбад ва коршиносони ҷаҳонӣ, мутахассисони баландпоя аз ҷумла олимони аврупоӣ устувории сарбанди бо сангу шағал ва бо меҳвари сафедхок сохташавандаро ҳамчун иншооти аз ҳама эътимоднок, дарозумр, бехавф ва барои шароити маҳал муносиб собит намуданд. инро истифодаи қариб 50-солаи муваффақонаи сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Норак ки дар масофаи начандон дуртар аз нерӯгоҳи Рогун ҷойгир аст ба таври возеҳ исбот менамояд. Рогунская гидроэлектростанция, расположенная между гор, действительно уникальный объект. И вы сейчас видите на своих экранах. И поверьте, сюда стоит возвращаться и не раз ради рассветов и закатов, чтобы встречать и провожать солнце. Это прекрасное место, которое обещает быть еще одним местом поклонения туристов. As the leader of the nation, Emomali Rahman, is approaching this place, and Rogun is a flourishing generating of today and future of Tajikistan. инак пешвои муаззами миллат ба майдони тантанаҳои идона наздик мешаванд ва
тавре шумо дар навор мушоҳида мекунед, аллакай пешвои маъзами миллат бо ҳайати ҳамроҳ ба майдон наздик мешаванд. инҷо суханронии пешвои маъзами миллат дар назар аст. Вы слышите звуки Карнаев и Сурнаев и гул встречающих людей. Это действительно торжество на сегодня. As you listen that you listen the sounds of music and the national music of Tajikistan, which is sung by the young, talented young people of Tajikistan right now in this place. صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راغون آرمانی درینه ملت بنیادگذاری کاخ نور پیشوای ملت راغون افتخار جوانان تاجیکستان جوانان پیروی پیشوای ملت راغون کاخ نور است خلق تاجیک پیشوایش را دوست می‌دارد راغون قله افتخاری ملت هموطنان عزیز، بنیادکاران نیروگاه برقی آبی راغون، میهمانان و حاضرین گرامی، امروز شادی و نشاط مردم شریف تاجیکستان صاحب استقلال حد و کنار ندارد، چون که آرزوی چندین ساله خرد و بزرگ کشور با کار آغاز کردن اگریگت یکمی انشاءات تقدیرساز مملکت نیروگاه برقی آبی راغون و استحصال برق اولین در آن عملی گردید. این صحنه تاریخی در تاریخنامه نوین تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار با حرفهای زرین ثبت و باعث افتخار و سرفرازی نسل‌های امروز و آینده خلقمان می‌گردد. با این مناسبت کل ساکنان مملکت و هموطنان برون مرزی همان را صمیمانه و صدقاً تبریک می‌نمایند. این لحظه های تاریخی را همچنین به شما بنیادگران این کاخ با شکوه نور که در میدان زحمتی سازنده صحنه ننگ و ناموس ملی، شجاعت و متانت و احساس گرمی وطن دوستی نشان دادید تبریک میگویم و به هر یک شما از نام تمام مردم تاجیک، از نام خود و حکومت تاجیکستان
منتداری صمیمی اظهار می‌نمایم. سلامت باشید. حکومت مملکت با وجود مشکلات زیاد مالیوی و اقتصادی از روزهای اول با درک مسئولیت بزرگ در نزد مردم تاجیک تمام ذخیره و امکانیت‌های موجوده را به بنیاد نیروگاه و فراهم آوردن شرایط مساعد کاری برای متخصصان و کارگران آن سفربر نمود. زیرا ما عمیقاً درک می‌کردیم که روغن عامل مهمترین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، زندگی آسوده مردم، یعنی آینده آباد تاجیکستان محبوبمان میباشد. در نتیجه تدبیرهای در این سمت عملی نموده حکومت و به شرافت زحمت صادقانه شما بنیادگران این انشاءات تاریخی، امروز ما به یکی از هدف‌های استراتژی ملیمان تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی، یعنی شرط اساسی حل مسائل مهمترین اقتصادی و اجتماعی کشور و در عین زمان توسعه همکاری‌های منطقوی خیلی نزدیک شدیم. چون که روغن با استفاده از منبع تجدید شونده استحصال نیرو و برخی از لحاظ اکولوژی تازه خود به همه کشورهای منطقه خدمت کرده، آب انباری آن برای تنظیم ذخیره آب خصوصاً در سالهای کم آبی و خشکسالی نقشی بزرگ خواهد بازی. قابل ذکر است که کارهای ساختمان و وصل تجهیزات در نیروگاه با رعایت استانداردهای بین المللی تشخیص همه جانبه از جانب کارشناسان بلند اختصاص و صاحب تجربه و جلب شرکت‌های با نفوذ جهان انجام داده شدند و این کار تا انجام پوره انشاءات ادامه پیدا خواهد کرد. مخصوص تاکید می‌سازم که کارهای تشخیص لایحه از جانب بهترین متخصصان و کارشناسان بانک عمومی جهانی 5-6 سال ادامه پیدا کردند. بنیاد سربند نیروگاه که سطح بلندی کسبیت و تجربه زیاد را تقاضا می نماید، به عهده غالب تندر بین المللی شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلا واگذار گردیده است. طوری که هموطنان عزیزمان در یاد دارند، ما 29 اکتبر سال 2016 مجرای دریای وخش را تغییر دادیم که این به بنیاد تکرسی پیشدرغاد سربندی 335 متری نیروگاه اساسی با اعتماد گذاشت. تا امروز بنیاد تالار ماشین ها و ترانسفورماتورها که در زیر کوه جایگیر شده است با نصب قسمی اگریگات ها عملی گردیده است که در جهان نظیر ندارد. من از نام حکومت و مردم تاجیکستان با سازمان های بین المللی مالیوی، همه متخصصان وطنی و خارجی، از جمله رهبران و کارمندان شرکت های با نفوذ چندین کشورهای خارجی که وصل نصب و بندوبست تجهیزات هیدرو انرژتیکی اگریگات ششم نیروگاه را با صفت بلند و در مهلت مقرر شده انجام داده، حالا چنین کار را در اگریگات پنجم ادامه داده ایستادند، منتداری صمیمی بیان می نمایند. کارهای ساختمان و وصل‌کنی در نیروگاه برقی آبی روغن با جلب 67 تشکیلات و مؤسسه‌ها، قدرتچیان نامدار وطنی و خارجی و شماره عمومی زیاده از 22,000 نفر متخصصان و کارگران که بیش از 90% آنها شهروندان تاجیکستان می باشند، اینچنین با استفاده 3600 ماشین و مکانیزم ها عملی گردیده ایستادند.
بنیاد این نیروگاه از هر شخصی که در آن اشتراک میکند پیش از همه نقبکنها و عموما همه متخصصان و کارگران زحمتی سخت و متانت زیاد را طلب می نماید، زیرا 90% کارها در زیر زمین انجام داده می شود. واقعا نیروگاه راغون برای همه شرکت های وطنی و خارجی مکتبی بسیار نادر بوده. هزاران نفر متخصصان صاحب تجربه تاجیک را به بازار بین المللی ساختمان انشاءات گیدرا انرژتیکی آماده کرده ایستاده است. باور دارم که تجربه بای متخصصان تاجیکستان در آینده نه تنها در داخل کشور بلکه در ممالک دیگر نیز وسیع استفاده خواهد شد. هموطنان عزیز، در کشور ما طی 27 سال استقلالیت دولتی با مقصد افزایش دادن اقتدارهای استحصالی ساحه انرژتیک، تحکیم نظام انرژتیکی، بلند برداشتن صفت و اعتمادناکی تأمینات ساحه‌های مختلف اقتصادیات و اجتماعیات باور، دسترسی دائمی مشتریان به نیروی برق و کم نمودن تلفات تکنیکی آن در مجموع 25 لایحه به مبلغ عمومی 23 میلیارد سامانی عملی گردیده. حالا تطبیق 9 لایحه دیگر به مبلغ عمومی 6 میلیارد سامانی ادامه دارد. در برابر به استفاده سپاردن انشاءات نوبت اول نیروگاه راغون و استحصال برق اول که حالا ما شاهد این رویداد تاریخی گردیدیم، تا امروز در دیگر انشاءات اساسی و یاری رسانی آن نیز کارهای زیاد انجام یافتند. از جمله بنیاد خط انتقال برق 500 کیلوواتی دوشنبه راغون با مبلغ 745 میلیون سامانی و زیرساخت‌های برقی نیروگاه با خرج 630 میلیون سامانی ساخته و به استفاده داده شد. به شرافت انشاءات ذکر شده چند لحظه پیش نیروگاه برقی آبی راغون به شبکه یگانه انرژتیکی تاجیکستان پیوست گردید و برق استحصال راغون به خاندان هر یک ساکن کشور رسید. کارهای ساختمان و وصلگری در نقهای ساختمانی یکم و دوم پورا به انجام رسانیده شدند و نقل ساختمان سوم نیز که با توسعه کارشناسان بانک عمومی جهانی به خاطر تامین بی‌خطری انشاءات هنگام سیرابی احتمالی به نقشه گرفته شده است، در مهلت مقرر گردیده ساخته شد. برای به استفاده دادن اگریگات‌های میانبعد کارها در نقهای نقلیاتی و یاریرسان نیز وسعت یافته ایستادند و با اطمینان گفته می توانیم که اگریگات دوم نیروگاه طبق نقشه سال 2019 به کار انداخته می شود. خاطر نشان می سازم که مرحله امروزه هنوز آغاز کار بوده. برای پوره به انجام رساندن کارها در نیروگاه وقت و زحمت زیاد ضرور است، ولی با در نظر داشت تجربه و نتیجه تا امروز به دست آورده‌امان دل پرانه اظهار می‌دارم که ما بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را در مهلت مقرر گردیده به انجام می‌رسانیم. حکومت تاجیکستان از آغاز کارهای ساختمان تا امروز انشاءات نیروگاه را از حساب بودجه دولت در حجم عمومی 24 میلیارد سامانی مبلغ‌زاری نمود. تنها برای اجرای کارهای ساختمانی پیشدرغات از سال 2016 تا این جانب 3 میلیارد سامانی صرف شده است. مردم شریف تاجیکستان خوب در خاطر دارند که
من 5 ینوری سال 2010 با آنها مراجعت نموده دعوت کرده بودم که سهم خود را در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون یعنی منبع نور و گرمی خاندان خویش گذارند. در این لحظه های فرابخش به همه آنهایی که دعوت ما را پذیرفته سهمیه های نیروگاه را خریداری کردند و برای آغاز کارهای ساختمانی آن سهمی وطن دوستانه گذاشتند منتداری صمیمی بیان میکنم. در این روز سعید مبارک به نمایندگان همه شرکت‌های خارجی که در این انشاءات تقدیرساز خلق ما پهلو به پهلو با بنیادکاران تاجیک زحمت میکشند، اینچنین به اعضای شورای ناظران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون اظهار سپاس کرده با آنها در فعالیت میبعدشان برای کامیابی‌های نو آرزو می‌نمایم. عزم قطعی و اراده متین فرزندان وطن دوست و با ننگ ناموسی که حالا در این میدان زحمت مردانه مشاهده می‌گردد ما را با آینده آباد تاجیکستان عزیزمان امیدی قوی میباشد. بعد گذشت ایام ما و فرزندانمان با افتخار خواهیم گفت که نیروگاه راغون این کاخ بزرگ نور ملت را ما با زحمت خودمان یعنی با سعی و تلاش خلق بزرگوارمان و با همکاری بهترین متخصصان کشورهای دنیا بنیاد کردیم. راغون بعد پوره به کار در آمدن آن بارگاه بزرگ نور و گرمی می شود. آرزوی چندین ساله ملت تمدن ساز ما عملی می گردد و کل نیت و نقشه های مردم شریف تاجیک به واقعیت تبدیل می یابند. راغون امروز و در آینده نیز مایه افتخار هر یک فرد وطن، سرچشمه وطن دوستی و وطن پرستی و احساس گرمی وطن داری و سربلندی مردمی تاجیک خواهد بود. بار دیگر اگریگت اول، نور اول و نخست شعله چراغستان بزرگ ملت را که به هر خاندان کشور رسید یعنی آغاز دوره نوی حیات جامعه و دولت را به تمام مردمی سربلند تاجیکستان عزیز و صاحب اسلام و همه شما حاضرین ارجمند صدقاً و صمیمانه تبریک میگویم. آغاز کار راغون کاخ بزرگ نور شرط پیشرفت استوار وطن، روزگار آباد و روی سرخ هر فردی مملکت مبارک باشد. هموطنان عزیز، هزاران احسن آفرین به بنیادکاران راغون، قهرمانان عرصه زحمت سازنده و مردانه. شرف به مردمی وطن دوست و وطن پرست با ننگ ناموس و زحمت پیشه و سربلند تاجیکستان. خلق بزرگوار من، خاندانی هر یک فرد تو از نور راغون تا ابد روشن، خلق خود و بزرگ ساکنانت تا جاویدان گرد و پر از مهری وطن باشد. جاویدان باد استقلال دولت تاجیکان، پاینده و ابدی باد صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در وطن محبوبمان تاجیکستان. راحت سفید و پرنور، آزادی و استقلالت جاویدانی، قدمهایت به سوی فردای آباد استوار و خاندان هر یک فرزندت پر از خوشبختی و
اقبال باشد تاجیکستانی عزیز من. همیشه سلامت و سربلند و خوشبخت و خوشبال باشید هموطنان عزیز. احسن و آفرین به همه شما. احسن. Слово предоставляется вице-президенту Всемирного банка господину Сирилу Мюллеру. Вам слово. Your Excellency, President Hamon, Ваше превосходительство, distinguished уважаемый members of the президент Эмомали government of the Рахмон, Republic of Tajikistan, уважаемые члены правительства Республики dear Таджикистан, ministers from neighboring countries, уважаемые коллеги, уважаемые представители делегаций стран, there are дамы и господа. moments in which vision and determination Бывают form моменты, the когда foundation видение и for решительность transformation. создают основу для трансформационных проектов. Today is such a moment. Сегодняшний день можно назвать именно таким моментом. By putting into operation Введя the в first эксплуатацию turbine of the Rogun первый hydropower агрегат plant, Рогунской the гидроэлектростанции, country is starting to страна honor its приступает к promise выполнению обещаний, made to its people которые были даны ее гражданам, that inexpensive renewable проживающим в energy городах can и be отдаленных supplied районах, without interruptions, а также местным предприятиям, that energy школам и exports больницам, can provide the government о том, что будет обеспечена недорогая возобновляемая электроэнергия на беспрерывной основе, and revenues налажен that can экспорт finance электроэнергии, critical доход от которого поможет правительству финансировать важные инвестиции в человеческий human капитал, capital and create the что в свою foundation for очередь позволит prosperous преобразовать future. экономику Таджикистана Against a и backdrop of long history заложить of прочную power основу для outages, процветающего будущего. particularly during На the фоне cold winter сложностей months, в обеспечении электроэнергии, Tajikistan's в частности energy в холодные sector зимние has месяцы, been the World Bank's энергетический primary сектор area Таджикистана of focus. был и остается Our current приоритетным направлением investments in the деятельности sector Всемирного stand at more банка than в стране. $400 billion, supporting Наши текущие Tajikistan's инвестиции в этот efforts сектор in составляют rehabilitating the 415 миллионов долларов США. advancing its Мы ability to поддерживаем export усилия Таджикистана energy по таким supplies направлениям, как through Kazakh 1000, реабилитация Нурекской ГЭС, расширение потенциала и возможностей страны экспортировать летние излишки электроэнергии на рынки соседних стран в Южной Азии посредством проекта КАСА-1000 и проведение более масштабных реформ в энергетическом секторе. We have agreed Мы пришли к jointly on this взаимному program согласию в отношении данной программы, that чтобы every season обеспечить will see устойчивость сектора, устранить сезонный лимит и обеспечить стабильное электроснабжение населению и the World предприятиям. Bank financed the 2014 Rogun assessment study. Всемирный банк профинансировал оценочные исследования по проекту Рогунской гидроэлектростанции, которые были завершены в 2014 году. Studies concluded Результаты исследований показали, что у Рогунской гидроэлектростанции есть потенциал направить Таджикистан по пути инклюзивного и устойчивого роста, стать основой для расширения регионального рынка энергетики, охватывающего Центральную, Южную и Восточную Азию, и содействовать сотрудничеству между соседними странами по жизненно важным региональным вопросам, таким как управление водными ресурсами на уровне всего бассейна Амударьи. В то время как Всемирный банк не является финансирующей стороной инвестиционного проекта Рогунской гидроэлектростанции, наши исследования показали, что гидроэлектростанция после завершения ее строительства располагает потенциалом для повышения безопасности вдоль всего каскада реки Бахш и посредством защиты от седиментации продлит предполагаемый срок эксплуатации Нурекской ГЭС примерно на 100 лет. Очевидно, что проект такого значения и масштаба сталкивается с различными сложностями технического,
экономического или политического характера. Одна из таких проблем, которая заморозила проект на неопределенный срок и была актуальна очень долгое время, была разрешена непосредственно благодаря вашим усилиям, уважаемый господин президент. Я имею в виду историческое сближение народов Таджикистана и Узбекистана, примером чему послужил двухдневный государственный визит президента Мирзиёева в Душанбе в марте текущего года. Я помню, как на наших с вами встречах, уважаемый господин президент, вы всегда говорили о том, что отношения между двумя странами улучшатся. И они улучшились. Для того, чтобы инвестиции в Рогунскую гидроэлектростанцию смогли обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие, правительству Республики Таджикистан необходимо включить финансирование Рогуна в общую программу экономических реформ и целесообразную макрофискальную структуру. Это потребует увеличения бюджетных поступлений, чтобы иметь возможность обеспечить финансированием и Рогунскую гидроэлектростанцию, и другие приоритетные статьи расходов. У правительства Республики Таджикистан есть хорошая возможность для расширения налогов простимулировать предприятия к росту инвестиций, ускорению внедрения инноваций и таким образом созданию новых, высококачественных возможностей для трудоустройства молодого населения Таджикистана. Уважаемый господин президент, действительно, я польщен, и произвело на меня очень хорошее впечатление от увиденного сегодня, той торжественной атмосферы сегодняшней церемонии. Уважаемый господин президент, инвестиционный проект Рогунской гидроэлектростанции, сопровождаемый мерами политики по улучшению делового и инвестиционного климата, это возможность повысить доверие инвесторов касательно их способности быть успешными в Таджикистане. Эти меры политики можно обозначить как меры политики по Рогуну, поскольку они являются мерами политики по обеспечению социально-экономического развития. Позвольте мне, пожалуйста, господин президент, воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить готовность Всемирного банка поддержать Таджикистан в реформах, которые помогут сделать этот впечатляющий и перспективный проект успешным. Спасибо за внимание. Слово предоставляется заместителю министра иностранных дел Итальянской Республики господину Манлио Де Стефано. Ассаламу алейкум. Ladies and gentlemen, Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Ваше превосходительство, господин президент, имею честь принять участие в этом историческом событии и выступить от имени правительства Италии. Таджикистан за годы независимости под вашим дальновидным руководством претерпел масштабные преобразования. Сегодня мы являемся свидетелями важного события. Введение в строй первого агрегата судьбоносного проекта ознаменует собой совершенно новую эпоху в развитии современной гидроиндустрии. Рогун — это торжество инновационного подхода в сочетании со сложными инженерно-техническими решениями. Следовательно, для меня большая честь находиться сегодня здесь вместе с вами и принять участие в этой церемонии. Испытываю чувство гордости, потому что мы находимся перед великим человеческим и технологическим достижением. Плотиной Рогун, которая станет самой большой во всем мире, высотой в 335 метров.
Вызывает особое чувство удовлетворения тот факт, что итальянская компания Salini Impregilo, будучи мировым лидером в области строительства и инфраструктуры, вносит свой вклад в достижение этого значительного результата. Проект, несомненно, имеет стратегическое значение для страны. Положительный эффект проекта, безусловно, отразится на энергетическом секторе, удвоив производственную мощность, а также способствовать развитию сельского хозяйства и торгового баланса страны. Проект является стратегическим для всего региона, так как в рамках проекта по передаче электроэнергии Центральная Азия, Южная Азия, известна как КАСА-1000, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Пакистан извлекут выгоду от использования электроэнергии, выработанной на Рогунской гидроэлектростанции. Безусловно, Рогунская ГЭС внесет важную лепту в процесс достижения цели устойчивого развития, энергетической и продовольственной безопасности, а также сокращения риска стихийных бедствий. Вопросы энергообеспечения, так же как и окружающая среда и глобальные изменения, с собой глобальный вызов, для решения которого необходим совместный подход на региональном и международном уровне. Является зеленая энергетика, которая включает и гидроэнергетику. Италия, как двусторонний партнер и член Европейского Союза, приветствует и поддерживает дух сотрудничества с Центральной Азией, а также совместно с итальянскими компаниями готова выполнить свою часть проекта. Используя уникальность нашей качественной продукции, мы окажем всемирную поддержку Таджикистану в его усилиях по модернизации и проведению реформ. И я могу заверить, что вы останетесь довольным нашей работой. Можно с уверенностью заявить, что проект, осуществляемый Salini Impregilo, является символом крепкой дружбы между Таджикистаном и Италией. Спасибо. Давайте покажем миру величие этого технологического шедевра. Спасибо. خاکی عزیزم تبریک میگویم. زی فردای تاجیکستانی صاحب استقلال است. بگذار بنیاد نیروگاه بزرگی را کن به مردم تاجیکستان بخت سعادت و پیشرفت و دستاوردهای بزرگ آورد. با پیش تاجیکستان. هورا!
ба поён мерасад. воқеан як рӯйдоди муҳими таърихӣ дар ҳаёти тоҷикистони навин аст ва боварии комил дорем ки солҳои оянда низ агрегатҳои дигари нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор мегиранд ва Тоҷикистон нурборон мешавад. Вот на таких красивых кадрах, дорогие таджикистанцы, мы завершаем нашу прямую трансляцию с Рагунской гидроэлектростанции. Сегодня историческая дата 16 ноября 2018 год, день. И мы к тебе еще не раз вернемся. Activation of first unit of Rogun HPP also has provided the basis to another great implementation that has a great deal of interest in the bright future of the Tajik nation in the world and today. ва мо мегӯем муборак бод бунёди Роғун ба миллати нурофари тоҷик. انسان و سنگ است امروز راغون میدانی ننگ است بنیاد راغون ننگی دیار است میدانی آر با نام راغون سرها فرازه در بام راغون بنیاد راغون بنیادی ما بون دستا به دستیم
تاجیکستانی بزیبم ملک آزادم ملک پرفیض و سخاوت ملک آبادم تاجیکستانی بزیبم ملک آزادم ملک پرفیض و سخاوت ملک آبادم وحدت را دوست دارم دوست دارم دوست به تو من ازم راغون میدان ننگ و ناموس و جسارت و مردانگی بی‌مثل. راغون نتیجه زحمت و فعالیت شرفمندانه پیشوای ملت و باوری و اعتماد مردم سربلند تاجیک به عزم و اراده بنیادکاری سرور دولت. امروز وقتی آزمایشی روحی بیشکستی اولاد سپیتامین و دیوشتیچ ابو مسلم و مقنع اسماعیل سامانی تیمور ملیک و واسع و هزاران رادمردانی این ملت فرزانه آمده است. در پرتو نور راغون پرچم تاجیکستان ساید اسپلاو و تاج زرین دولت تاجیکان جلوی تازه خواهد گرفت. راغون روز روشن و پرنور مردم تاجیک و پایدیوار اساسی رسیدن به ارمانهای ملی و فردای درخشان تاجیکستان. راغون بزرگترین نیروگاه برق آبی دوران صاحب استقلال تاجیکستان و دارای اهمیت بزرگ استراتژی. عمر نارک 100 سال دیگه دراز میکنه. با جای لای آب جمع میشود در اینجا. آب تقسیم میشود در خود این راغون. راغون فردای درخشان وطن اجدادی و تامین کننده پیشرفت و ترقیات تاجیکستان. سیمای میهن، سیمای راغون، فردای میهن، فردای راغون. راغون دلیل عزم و اراده قوی و تلاش و اقدام‌های بی‌سابقه بنیادکاری پیشوای معظم ملت راغون کفیل با اعتماد آینده درخشان
و پاینده ملت است. راغون معبد نور است که در هر یک خشت بنای این معبد نقش دستان سازنده پیشوای ملت و جسارت خلق تاجیک عیان است. نور هر یک حرف راغون شه کتاب تاریخ است که در هر یک زرورقش ارزشمندترین خلاصه معنای زندگی نوشته شده است. راغون سرمایه سعادت ملت و امید بیزوال خلق و دولت است. از پرجلاترین آینه تاریخ دولتداری نوین تاجیکان این راغون است که جلوی او ابداً جهان ناموس ملت را صفا می بخشد. ساختمان راغون جوهر آیین وطنداری پیشوای ملت و سرمایه اعتبار و افتخار هر یک صاحب وطن است. راغون تجسمگر حقیقی نور و ضیا، برکت و فراوانی، وحدت و همدیگر فهمی و اراده ناتسلیم خلق تاجیک است. салом бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоъоти навид дар студия Рухшона Солиева. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар маросими ба кор даровардани агрегати якуми нерӯгоҳи барқии оби Роғун ба шаҳри Роғун ташриф оварданд. пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи муваққатии майдони сохтмони Роғун сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода истиқбол гирифтанд. ҳамчунин барои иштирок дар ин рӯйдоди таърихӣ намояндагони воломақоми кишварҳои гуногуни олам аз ҷумла Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Италия, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Беларус, Украина, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, дигар давлатҳо ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд. маросими тантанавӣ ба кор даровардани агрегати якуми нерӯгоҳи барқии обии Роғун мустақиман тавассути ҳамаи шабакаҳои давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон пахш гардид. ҳамзамон ин чорабинии муҳимро бештар аз 200 нафар рӯзноманигорони дохил ва хориҷи кишвар, агентиҳои иттилоотӣ бо нуфузи байналмилалӣ аз Амрико, Италия, Олмон, Россия, Япония, Британияи Кабир, Хитой, Покистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва дигар давлатҳо васеъ инъикос намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар маҳалли сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун хати баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловолтаи Душанбе Роғунро бо пахши васлак ба истифода дода орзуву омоли деринаи миллати тоҷикро ҷомаи амал пӯшониданд. хати баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловолтаи Душанбе Роғун дар доираи лоиҳаи барқарорсозӣ ва сохтмони хати баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловолта дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ амалӣ шуда арзиши умумӣ тар 650 миллион сомонӣ мебошад. лоиҳаи мазкур моҳи сентябри соли 2017 оғоз ёфта анҷоми татбиқи лоиҳа тибқи нақша моҳи августи соли 2021 пешбинӣ шудааст. сипас асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии нерӯгоҳи барқии оби Роғун оғози расмӣ бахшиданд. корҳои васлгарӣ таҷҳизоти дастгоҳи маҷмӯии